Asisawa sukhuluma nogogo khuluma kokuthethene sento amafasha basosile bathi usokhulu sokhokho bewe asisawa sukhuluma nogogo bunga yesintu wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa zimbiza ngonduna kaNdaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalephu sishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahle angathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo namuhla kabafowethu angihambi ngedwa ngiyaba noNhlanzi Mbanjwa ninjani baba Nhlanzi ninjani uyangihlela ayisazana kade ngilishaya ikhwela ngibona ukuthi indoda batasata bomatasatasa kodwa ayisabonga ithuba sisalithola sibonge kakhulu mhlambe akubabingelele nje ababukile ngithi ngibingelele kubabukeli enhla nasenzansi kubo bonke abantu abalandela lolu hlelo olukhulu kangaka umthombo abomileyo mina igama lami ngumbuso kaShembe akuthi ngithaza ngoba ithakazelo zami ziseza idlozi lisangihlelela azikabe bikho eqoni kodwa nje ngithakazela lezi amakhosi angembethe okhokho bami nomkhulu bami mina nguNhlanzi umuntu ongumathabuzolo udonso unyathikazi unhliziyo sokhabuzela umzazela ugwaqaqwaqapha umetsheni umbulama unhliziyo ezimashumshu amakhehla la ngihamba nawo ngembethe awakaShembe ngiyajabula kakhulu mnewethu ukuthi siphinde sihlangane namuzo ngilekelela kulomsebenzi onzima ngoba phela umuntu umethwele uyadinga ukuphathisa manje ngeke uzuyithwalele wedwa ngiyasindela ngicela umnewethu ukuthi angilekelele ukuze uhlelo olukhule njengoba sibambisene nje kuzo zonke izinhlelo manje ngiyabingelela baba awu Nhlanzi mhlawumbe singakahlabeli nje phambili omunye uyezwa ngithi uNhlanzi khona umuntu omusha yebo ichannel ikhula nsuku zonke yebo uyazibuza ukuthi uShembe yebo cha uShembe impela khona ebukhosini yebo impela amakhosi nje abanewethu aphinda abamakhosi ngokuphiwa uNkulunkulu imisebenzi abawenzayo siguqa kona amakhosi nenhlonipho phinde futhi uthola ukuthi bawubhuti kuthina abadala amakhosi nje lawa kaShembe cha iningi la abanewethu abafowethu nathi siwabiza ngamakhosi ngoba ngekwenhlonipho kwenziwe njalo ekhaya ngiyakhumbula Nhlanzi ufika la eMphelandaba uzothi mbanjwa ngifuna ukulelula le ngqondo yebo wathi ufuna ukuvula ichannel umthombo wabomileyo yebo engathi mangingena nami lapha ngabona umthombo wabomileyo yebo ngasho ngathi muhle umsebenzi ngiyimpunga yesintu ngiyafisa nami ukuthi njengoba ubaba uNhlanzi ekwazi ukuthi avele kwimpunga yesintu nami ngiliphonsi itshe sivivaneni ngathokoza ngabona ukuthi izinkulumo zinhle izinkulumo umnewethu ozikhulumayo lapha kwichannel yakho umthombo wabomileyo mbuka lempunga yesintu umnewethu lo uNhlanzi kuyenzeka ngishaya ikhwela uthola ukuthi umatasa kakhulu kodwa ngesizathu sokuthi into ehlanganisayo neyahlanganisa ukulekelela abantu ngeqiniso sinothando lokulekelela abantu nokubachushisa uyakwazi ukuthi uma mhlambe ematasa ngasekhaya yabona nami ngiba matasa la eMphelandaba mangimatasa la eMphelandaba kunganzima ukuthi ngimtuba kumkhulu umlaba umemema kodwa mangile eMphelandaba ngiyakwazi ngaleso sikhathi esincane ngisitholayo bese ngithatha ikhamera ngiqopha umfanekiso oqoshiwe ozonika imfundiso ezakhayo kubantu ubalekile manje nawe ngiyajabula kakhulu umnewethu uma une channel ekuthiwa umthombo wabomileyo
ngiyafisa mbukelo wempunga yesintu ukuthi usubscribe laphana ukuze ezinye zezinkulumo umnewethu azokhuluma ngazo mhlambe nemikhiqizo onayo ozokhuluma ngayo mhlambe kunzima ukuthi ufinyelele kwimpunga yesintu kodwa bese bekwazi ukubona uzidlulisa lezo nkulumo igama le channel umthombo wabomileyo ukusubscribe ke kwenye channel akusho ukuthi mhlambe impunga yesintu izobe silimala hayi akusho lo umfolodo ikakhulukazi umthombo bomileyo ngiyafisa impela ukuthi abantu bahambe baye subscribe ukhule ngoba nami ngisazofinyelela khona siyakudinga kakhulu mbanjwa ngakuthi futhi uzalwa la ekhaya ingane yala ekhaya manje uma usuzela usunengane hamba umuntu abesecela ukuphuma inqiwa ngoba sesibaningi uzalile sibaningi khona sebethe thuthwa sebekhulile sekufanele manje bese wena uyababheka nje umuntu ubaba wethu ukuthi la kulungile yabona ungalungisa la nala kodwa omunye womhlazi ngeke ayibuke kanjalo umuntu ukuthi phela ukusebenza ukuthi asebenza ngeziphiwo sisebenzeni imbanjwa mhlambe angibeke nje mhlambe udumo kodwa into ebalulekile ukuthi kusizakala umphakathi njalo mnewethu ingako lezi inhlelo sizakhela ukuthi zakhe umphakathi zifundise umphakathi sisizakale nomphakathi ingakho sibambisana ngoba umuntu akaphiwa konke uyadinga ukulekelela uma umuntu uphila izandla mnewethu ziyagezana umuntu ngabantu awukwazi ukuba umuntu wedwa abantu uyabadinga uma umuntu ingakho kubalulekile ukuthi kuthina njenganabantu sikwazi ukuthi sihloniphane sisodwa ngoba siyadingana akekho umuntu ongamdinga uyabona labantu bangaphandle abafile abanezitolo amaPakistan abambisene kakhulu uyakwazi ukuthi ungakuthola okunye la besithi iya lapha kubani unakho nathi kube sisebenza kanjalo ngokubambisana ngabe sikude sube ecele nje umona ngoba ukhona udali ngeke uthini kodwa sizame noma ukuthi umona ukhona kodwa uzibambe ulekele ukuze ukwazi uqhubela phambili uyabadinga abanye abantu eceleni mhlambe babunhlanzi ngiyafisa kancane ukuthi sike singene labo bunhlanzi kunabantu abaningi inhlanzi ngiyabona ngesikhathi ezingemuva abantu uShembe bebengamboni ngendlela esebembona ngayo manje kodwa manje umuntu usekathengelona iNazaretha kufika umuntu wakubo ozomtshela ukuthi akahambe onikela wayibona lo ahambe onikela kwaShembe omunye mnewethu kuyenzeka uthola ukuthi uzothola umuntu ozomeluleka ameluleke mhlambe ngendlela ezwa ngayo engingeyona kunento engifuna ukuyithinta babunhlanga lemphela ndaba ngeke ngabhekana naleyo nkinga kwasho ukuthi ke ngoba nami amakhehla angiphile ayakwazi ukuthi angicacisele izinto eziningi nangendlela kaShembe nangu umuntu babunhlanzi uhambile wayakonikela umuntu esenikelela abantu abadala kuyikonani ukuthi mina engimluleka bese ngithi akabagqokisa ingubo emhlophe okanye inini la abantu abadala kufanele ukuthi bagqokisa ingubo emhlophe noma uma nje usuhambe wayonikela kaShembe sekuyaphoqa ukuthi abantu bakini ubagqokisa ingubo emhlophe uma usubagqokisa ingubo emhlophe niyaqhubekani nezinto ebenizenza ningaligcinisa abatha ngoba niyabe nawo nikela kwase kuthiwa bagqokiseni ingubo emhlophe ngabe mhlambe umuntu ofisa ukunikela ngokuyalela abantu abadala kodwa wabe senika isiluleko sokuthi akabagqokise ingubo emhlophe lo muntu lo mhlambe kuke kuhambe kanjani ngithi ake ngibuze kuwena wakhona ngosiphuzabe ngikhona eduze ngishaye ngehlisi lento ikhuluma manje inkulu futhi ngiyathokoza kakhulu ukuthi ukhulume ngayo mina nje umakoti wami ngibeke nje lo enginayo uthe unikelela abantu bakubo kwafika umalimo wakhe yena nje uphenduke nje ngesikhathi ababa uthini kunjalo wafika umalimo wakhe wathi mntanami ngicela uhambe kaShembe uyonginikelela yezwa kaShembe ungithethela amacala kodwa ungangigqokisa ingubo emhlophe uShembe ngihlala naye la uShembe uyena osiphethe la kodwa mina angisonti kaShembe kodwa uShembe ngiyamazi ngiyakule isho ke mbanje ukuthi sengathi kusekuyifashion anyanyana noma kusestylini ukuthi kaShembe mawufika khona gqokisa abantu bayingubo omhlophe yebo kuyasebenza ngeke saqamba ma
kodwa khona igama olishiyo mbali ukuthi amakhehla akho akubhekile mina ngeke ngibone ngathi kuhle kakhulu ukuthi uchazele abantu bakini ngoba usungayi wena kuMshumayeli usuthi Mshumayeli kuthiwa ngigqokise abantu basekhaya emhlophe ngenze njalo lokho ukuthi utshelwe umuntu nayo nomsamo wakhe nawo nomsamo wakho ngikubona kuyinto enkinga kakhulu ngoba makuze emsamo akudingakala umuntu wangaphandle umsamo nje udinga wena nomndeni wakho and iwona umndeni wakho okuxhumanisa noShembe uma wena mbanjwa wena qobolo wakho nje usuyasuka uyakaShembe ugqokisa abantu abadala abantu bakini ingubo emhlophe bengashongo sekuyinkinga le ake sikhulume manje nangale yokushadisa abantu abadala ngoba iyinto ngizocisha ngiyilumbanisi nalento ngoba iyinto ecisha ihlangana athi umuntu ngiyoshadisa ugogo nomkhulu wami angithi uyabona umuntu uyakubuka lokhu kunokuba isitayela nyanya awukwazi ukushada abantu ngabashadisile yebo bakhona banjalo ongenze ukwazi ukuthi ungakwazi ukushada impela kuba ubashadisile kodwa fanele ubheke ukuthi baze bengashadi nje kwakwenze nje kuneyinhlambuko kuneyinhlamba mhlambe ezaphuma kababa noma ezaphuma kamama ayithi ayibona leyo nto njengaleyo noma basevela uthando selingasekho seliphelile manje wena ukhanda uthando ngenkani kubona ekubeni bona bahamba kuneyinhlamba kuneyinhlambuluko kunamagama akhishwa mhlawumbe abakababa noma bangale kamama adinga ngathi manje lento uthola ukuthi umuntu athi sengibashadisile kodwa into zamazilungu uyayibona lona angabi impoqo lapha muye kaShembe into iyele kakhulu uyele abantu bakini yibo abantu bakini mbali ekufanele bakucacisele ukuthi njoba usula kaShembe ikuphi ofanele ukwenza makuthiwe hamba onikela wena ufika unikelele lokho ake nje mbanjwa konke ngibo abantu ugijimi akushaya isilo mhlambe kusazophinda kuvele nokuthi ukufike nje kaShembe unikela abantu bakini bakhiphe isigondisi osizi ubathethela amacala ume musa bese uyabacala ngicela ukuthi ningivezele ngikhona ukwenza abantu ngikulungisa musa ukufuna wena ukubese ungathi ungatshelwa umshumayeli noma utshele umfundisi othile noma utshelwe umkhokheli othile labo bantu abakutshele uma kuthiwa wena hamba ushayela thenda kuthiwa hamba wena ubathathela hamba kumshumayeli bathe ngibathathela umNazaretha kwenziwa njani umshumayeli akube ibona ngoba ibona abahlangabezi bakho ibona futhi abakuthume kaShembe yebo nangokumbuzo babunhlanzi uma kumuntu eseyaleliwe mhlambe eyalelwa umuntu othile hayi abantu bakuwo umuntu othile amtshela ukuthi yabona nje ngisunikele hamba ke manje ubagqokisa ingubo emhlophe lo muntu babunhlanzi usebagqokisa ingubo emhlophe kufanele yini ukuthi baqhubeke nje bangaligcinisa abantu sebebagqokisile yabona phela ingubo emhlophe mbanjwa cishe ifane nokubhabhathisa iyagwebana kunjalo mawugqoka ingubo emthatha ingubo emhlophe inemithetho yakho mhlawumbe usabhema angibeka kanjalo mhlawumbe usaphuza utshwala mhlawumbe usathanda amantombazana khipha fa bathina abantu bathi wena usuShembe abasha abantu uthi unazi bathi uShembe manje lapho limaza abaningi losikaShembe musa ukutshela umuntu ukuthi ngoba usubenzele lokhu nalokhu hamba bathela umNazaretha kuyinto ejwayelekile nami ngibabona bafike bathi hayi ngaya umuntu akhulaze uthothi kade yobheke yohlola kwase kuthiwa ngizela kaShembe ngizobathela umNazaretha kuyinto enhle ukuthi abantu bathela umNazaretha kodwa akusho bona phela mbanje uyayibona lo nto njengale ngoba wena kwakwehlukanisi okokuqala usemhlabeni futhi manje uzathanda nokukhanya uyabona manje ukukhanya nobumnyama kuhambelana wena ake uqale unike isikhathi makuthi khonto enjalo iyemsamo phela ubatshela sengingaShembe senginile awuba nje ubathethela amacala ubakhiphe isigondisi sosizi uthi ukuma ngoba manje uthola la usaka utshwala la ukulandela kaShembe akho nkingi ulandele nje ulandela ungayigqoki ingubo emhlophe uye lesontweni unikelele insizi ukulandela uze umoya kaShembe ungena kuwena ngeziqu zikaboya kancane kancane ngoba uma uShembe sekwembethe kubukhulu ukuthi mbanje yabo nje wona mbanje ngeke usabuyele emuva uma sengenile uShembe kuwena wakuzungeza wahlala kuwena ngaphakathi akubukhulu mbanje ukuthi uphume ngoba usuke baze bathi abantu oze njani uShembe omgwini yabo usesengaphakathi kuwena uyabona lo manje ngoba khona izinto ezazamama zicasule kube khona izinto zamama zibe nzima kuwena kanti mulandela ungakakhethi noma athi uyikhethile inkosi kodwa awulandela ungajaha mhlawumbe ukuthi ugqoka umNazaretha jakhe nokubhabhadisa omunye ukubopha nambatsha ukubhabhadisa uyabona akulandele nje unike isikhathi hayi bukelwe impunga yesintu nawe babunhlanzi yebo mama asiyiphethe lembenge mhlambe lo mfanekiso oqoshiwe kufanele sijule ngawo ngale kumthomba bomileyo yebo
sike siqhube nakhona kuyadinga kakhulu ukuthi ngoba ukhona umuntu oyobona umfanekiso ngale mhlambe engakawuboni ngawo yeah bukele impunga yesintu TV asibonge ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe ubaba uNhlanzi akazichazela baba uNhlanzi asichazanga ukuthi uyini kunombukeli laba boNhlanzi ongazi ukuthi ubaba uNhlanzi umuntu osebenza kanjani ngiyacela ukuthi amchazele ukuthi ubaba uNhlanzi usebenza kanjani iluphi usizo akwazi ukuthi amlekelele ngalo njengomuntu mina oyikhola nje sisebenza kakhulu ngokuthandaza kodwa engikwenza kakhulu iziwasho senzela abantu iwasho ezibahlambululayo susa amathunzi zihlambulula emoya abantu abadala amathongo abageze kakhulume bese sibe seziwasho esidonsa nje nenhlanhla kahle nje ngumuntu okhulekayo manje ngiyathandaza ngisebenza kakhulu ngokukhuleka kuningi ke izinto ezamathuluzi osebenza ngazo ngokukhuleka singayibala kushona ilanga kodwa nje mina ngiyathandaza mhlawumbe umuntu okudinga ubaba uNhlanzi ngaphandle ka-YouTube ngoba sesikubekile ukuthi unayi-channel lapha umthombo abomileyo nesicela ukuthi abantu bahambe baye ko-subscribe mhlawumbe la ko-TikTok angikaze ngikubona ku-TikTok ngikubona nje kwimpela ku-TikTok ku-TikTok manje bekufundela abantu akade bafundafundile akaze mhlawumbe njenganini labajazi ngawukuthi ngase ngithi shuthi kodwa bakubula kufanele ngingene ngizongena kodwa kathi sika ayikathi ukuthi manje sibe nani izinimoya lekuthina ezizinto eziloko zikuhlukumeza awugcina manje uyabona uyibeka kude sizobona ngomnyaka uqala ukuthi ke ikuphi la sobe singene khona makwenzeka asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu inombolo lezi lokuzibona zivela la escreenini sakho akuzona zempunga yesintu ezababa uNhlanzi uma kukhona usizo olufisayo nento ofisa ukuthi akulekelele ngayo mhlawumbe ufuna ukubuza mayelana nezinto ezithile zakwaShembe uzokwazi ukuthi akuthatha kubeke inombolo lezo ozibona escreenini sakho izakhe ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe nakuyona i-channel enkulu le impunga yesintu bese siwuthatha umfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga mbasho Hayi wethongo lami